Zani yeshi usesosana ngiyolukuza nje zivula kakhulu zingakhulu lehlelo kami usiyashosana yeah wasala wena inafamba iyafuneka le amacheleni baba amacheleni bayrudesh kamacheleni ba sonela utafuneka ba amacheleni baba amacheleni bayrudesh kamacheleni ba sonela utafuneka ba ungapfumeli mayo akutsama wena ungana mali nakuve watira mayo sonela utafuneka ba ungapfumeli payo akutsama wena ungana mali nakuve watira payo sonela utafuneka ba kingi mwana mamani kakingi mahlave zulu utafuneka mpela nivula kakingi mwana mamani kakingi mahlave zulu utafuneka mpela ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele enangati kulisi mwana mama atira ayenza pelangati kulisi eneloku umujuvuka baba mwe ungapatsa lomudelela ukange kufune ungatikiswilo swimosheka mwana mama nakuve akona anunalwe ungatihanyisi kuvava mwana mama alokuvona swaku swa hlaya tsunela takufuna iyene mutsango mitiro ikulunja ikingika swinyangane atakufuna akuyaka enongetetukuluza mama swa wena switofamba nakuxurarela mpela ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele ayikutsukalani mtafuliwa kankwenu akamacheleni bayrudesh ivulavule ka kingi mahlave zulu ambeka whatsapp ungamkuma loko mlavetela ka numeri ya 026 89 96 11 kambe ka numeri ya kufona utamkuma ka 84 86 068 75 yeah wasala wena inafamba iyafuneka le yeah wasala wena inafamba iyafuneka le kingi mwana mamani kakingi mahlave zulu utafuneka mpela nivula kakingi mwana mamani kakingi mahlave zulu utafuneka mpela ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimele iyene mutsango mitiro ikulunja ikingika swinyangane atakufuna akuyaka enongetetukuluza mama swa wena switofamba nakuxurarela mpela ai mwana mama watira mahlave zulu wina watira mahlave zulu nyimeleni ai mwana mama watira mahlave zulu